Nakano isip-isipan ng kabalenta mong Joanna Marie Bartolome ng Bacolor, Pampanga, ang manakit yang masanti nga obra. Pipi at bingiyay Bartolome anya meging masagli ang kayang job hunting journey. Kaya naman pasalamat ya kano at miras ya king metong Allied Manufacturing Company King Clark, amamye oportunidad karing kapara ng PWD. Masaya ya po kano na magobraya po kano kaya tingin Laforge. Magpa-thank you ya rin po kano kasi po tinggap dala pong ilang PWD kin. Thank you. Nag-nervous ya po kasi pero papasabi na po, thank you po kanuara. Pasalamat na po, mo po kayo. Kumbaga, ilangan din po kang PWD. Magpasalamat lang po na tinggap dala po ng company Laforge din ng PWD. Matulaya naman kanu Shane Lorraine Garcia uling king oportunidad da binyening kumpanya karela. 1 year and 5 months na kanu king kayang obra at maski na pa atin lang kapansanan, era penandaman ng diskriminasyon, iba't king karelang employer at kapararang talapag-obra. How is the treatment? Okay naman. People. Okay? Maka halubilo la po masalesya karang kalupada pong magobra kini. Agyuda po itang pagawa da po karela at aintindyan da po. Ela po magkasakit makaintindi. Message. Family. Masaya la po kanu treatment da po karela as a family. 2007 niya mag-umpisa yung operasyon ng kumpanyang Pipagobran dari Bartolome at Garcia. At king pamanimunan ng karelang President and CEO ay Rosie Wu, ang may kapakyasawang kabalen, meg-umpisa lang may nanggapang PWD employee sa niyang 2016. Bistaman Chinese national ya at inya kanong pusong kapampangan, inyapin ay isipan ng mamye oportunidad karing PWDs. Me, they are just same people as the regular employees. To start with, when my friend introduced PWD employee to me, I feel so happy because I feel PWD, they have their special talent, which our regular employee might not have. We call PWD is people with different ability. We call them, they have special ability. It proved to me that absolutely I made a great choice. Wow. I call them the lucky angels for our company. They have been bringing a lot of good luck to our company. Besides, they contribute well to our company. Ing team leader ay Elizabeth Puoloy, ikit na kanunong makanano lakaporsigido ring PWD sa kayang kaobra. Meging inspirasyon na lakanoreni ban manigaral sign language. Alimu ban taaturo na laking obra, nune ban maging malagwa ing pamitalamitam karela. Mialiwang skills kanu ing agyuranggawan deti at talaga namang mag-excel la. Inibig po siyempre, bukod po kitang porsigido kung mabiyasa kayong panga-leader ko, mag-grow ko po bilang leader. Kailangan, kaya bayari po kitang growing me, itang pakanano nila pong itreat, pakanano nila pong aintindyan din kaya kaming tatalnan. May itong pimpo kareta na talagang dininan ko po talagang special treatment, impong ka na akong PWD. Inipin po dahil ako po biyasa kitang mag-sign language, kaya po balo makananong kaya po talagang ituro, nagporsigido ko po kahit kareta mo pong alphabets da po. Kasi po tunggal dito, manigaral ko po karetang sign da. Kareta pong sign language da para mas mabilis kayo pong kakaintindi. Kumbaga kahit po PWD la, ikit mi po karela na kaya da pong, agyuda pong makipagsabayan, karen pong kay, normal po talaga. Ela mo po makapagsalita, ela po makadinig, pero makaintindi la po. Maragula partina kano ning tagumpening Laforge Lightning ding karelang empleyado at king kilob ning makabang panahon ikit da ing gelingan da rin kabalenta mong PWDs. Agpangking mikibandi kano dapat maging sangka ning karelang kondisyon bang limitahan ning pamaglalawe tamo karela uling ing tutu dakala agyong gawan. Kalupad da rin kabalenta mong PWDs at alapag-obra keni ing karelang gawa, miraras at makikilala king aliwang bansa. Patune na world-class ing kalidad ng karelang obra. Agpangpakangwo, tatanggap la namang 10% profit share din karelang empleyado. That's why here I encourage any company owners or leaders, if you are willing to help the other people to become better, just invest a little bit at the very beginning. Later, you will receive something unbelievable or something
in return, which is more than what you can expect. Yes, that's I call some wisdom. You invest on people, people will bring a lot of benefits back to you, more than you expected. Akit king lupa da rin kabalenta mong PWDs ing saya king pamananggap da karela, inyapin maragul na kano pasalamat king karelang employer a pamilya kano ing turing karela. Ako yung kaya kayong talasuyo Jennifer Salenga ating pusong makabalen.